takka tidadduuti kararraa eegama. Aye tokkotu inni namuma islama yookaan ammoo quraana hanga tokko beeku. Ayyee. Ilmoo hin fedhu jeen jaartii isaatiin yoo kiniina hin nyaanne ati na wajjin jiraattu jeen. Ayyee. Isin intalti sun guruppitee isan keessa jirti fatwaan itti ergitee dadhabde. Ayyee. Kanarra boodarra silkii irra cufatte. Michiyyootu irra cufate. Irra cufatte eega ilmoon feena kun jaarsanaan ta'uu jettee irra cufatte. Ayyee. Kanaan inni kun jaarsuma keetti suuta sossobattaa jeetti deebite an akka mataa kiyyaatti. Ayyee. Oggaa isin lama gadayte. Kiniina kana nyaattu malee si wajjin rafuu jeeni haqiiqaa firaasha isii dhoorkatee jechuudha. Ayyee. Saniin booda intalti tun deebitee silkii jalaa kaasu diddeenni kaasaa sanis bilaash gootee khalaas akkanumatti jiraachuu jirti jechuu ijaazaas buutee garuu na Allah walam silaa waan isin dalaydu. Ayyee. Sanirra ni kaasaa san silkii jalaa cufatte. Ayyee. Anoo badii hanga saniitti sossobeetti deebisuudhaaf maaltu narra jira isin ni kaasaa san silkii irra cufatte hoo hangan wagaafinti. Jazakallah wallahi waan ajaa'ibaa fiddee waan kana zamana dheeraa odoon finfinnee jiru waa'ee gartee side effectii gartee qusannaa maatii sigalee qusannaa maatii irratti irraa dubbadha waa'ee kiniinaa kana jechuudha waan kana ammallee itti deebi'ee dubbadha dhiyoo tanallee dubbachuu jira abadan shamarran gartee biyya suudii jirtaniis bikka fedhe jiru bikka iyyuu jiru biyya teenya jirus bikka iyyuu jiru waan takka ka isinii dhaamnu shamarran odoo neerumin fireendii keeysanii hojii warri gartee fireendii hojii deemu fireendii hojii deemu baaxilummaa haraam jechuu kiniin fudhattan ilmoo kan harkanne qofa beeka akka gadaamee isaan keeysan zeeroo ta'ee dhukkaawee wayte heerumte silaa heerumte ilmoo kan harkanne qofa beeki taakajii talamada shamarran ammaas heerumtanii jechuu jaarsi kiniin isini guuru odoo hin dhalle side effecti waa'ee waan kana qorannoo godhee jira kiniin kana gartee harkarra godhatan ka gartee qaama saalaatiin naqattu ka lilmee dirattu ka maal godhattu kulli side effecti isaa takka takka jira waan kanarraa dubbadhee jiraan peejii diya yoo seente ni harkatta walaakin dubartiin jaa yoo isiin osoo hin deeny odoo isiin hin takkaalaman dhalle yoo kiniin nyaatte tanummaan heerumte tunu odoon dhalii yoo kiniin nyaatte subhaanallah gadaamee isaa isii daaraa godha ilmoo harkachuun carraan ilmoo harkachuudha xiqqaa yaa obboleeyyan kiyya yaa obboleeyyan keenya yaa shamarran keenya abadan tana hayan jeeyna keeysaafuu yoon dhalin yoo eega dhalte wanni kun wanni jiraate san ulamaan irraa dubbatte fakkeenya dubartii takka yoo gartee operaasyoona godhamee doktorri maal jaan doktorri haqaa jechuu wanni kun akkana ilmoo sadii kana gartee lama dhalte operaasyoonaan sadii afuraffaa gartee onnee tate rakkoo sirra ge'a gaaga'amaa sirra ge'a yoo jaan xiqqoo gartee akka gartee addaan turtuuf yoo gartee dawaa fudhatte humaatii mijaan ulamaa'in tanumaa warra didee jira ulamaa irraa sigalee ammaas tarbiyaa wal jala gartee nama dubartii deessu yoo taate khatara tarbiyaa ijoolleetii fi gartee guddisaaf ja'an gariin ulamaa'in jechuu tanumaa warra didee jira ammaas yaa obboleeyyan kiyya duuba waan jennu warri gartee shamarran miciyyoon tun sirri goote kitaaba beekeetteesa kitaabni inni beeku hin jiru kitaabni inni gartee beeku kitaabni rabbii hagartee dubartii fuudhaatuma dura kiniin itti guuraa jiru injiru dura injiru san gartee yoo kitaaba beekees laalla gartee hawaa lubbuurraa if eegu qabna kanummaan akka kiyyaa kunuu hawaa lubbuu feffeetee lubbuurraa if qabu qabna obboleeyyan kiyya kitaaba waa barachuu qofu waa miti itti nu adaleessu mataa kiyyarraa kaasee itti nu adaleessu yaa obboleeyyan kiyya yoo inni kun gartee waa jiraatee dhugaa tagartee ilmaan sadii fi afur si dhalte naam hayboota garteen dhalin ati gartee lafaa kaatee
lafaa kaatee ati tagarteen dayintana kiniin itti guuruun miciyyoolleen diduun sirri goote diduun maalifannaa miciyyoo tanarratti gaagamni dhufu tokkoffaa gadaamee isaa isii daaraa ta'a yoo miciyyoon tun tan dhalle taate inni tabiraa fuudha ajaa'ibaa bara tabiraa deemee fuudhanni rakkoon isiirra hin dhaltu ja'a kiniin itti guuraa bahee jechuudha hin dhaltuu tanaafuu tabiraatiin fuudha sheeka ja'a galee tabiraatiin fuudhaa ja'a tokkoffaa blood pressure itti fidaa maadiyaatii itti fidaa xabiyaasii jijjiiraa kiniin itti guuran kun waan inni godhu beeytaati kiniin kun walaa marfeen tanaafuu wanni kun khaxaraa tati qodhaltee gartee ammaa ilmoofonni taate naam tanaafuu shamarran keenya hayan jaynaa tana gartee wanni kiniin fi guurtaniif hin jirtu akka fedhanaa jaani tana gartee sheektichi naayiroobii kun gartee beeraas nu kaasee karaa maletti karan taane niqaa godhatee karaa biyya adda addaatiin niqaa godhatee niqaa baaxil ka warri kuban qabnee godhatee wayta beerri gartee niqaa re'oomsi jaaniin sheektichi naayiroobii san gartee beera nu kaasee jan beera nu kaasee ammaas takiniin isi kaafna ammaas takiniin isi kaafna taati tasaniif ootaami ta gartee niqaa garan taane hin godhatte takiniin tana si kaafna ammaas dubartiin takka kiniin akkam fudhan dubartiin takka gartee ta gartee takkaa lamallee taatu hin dayin tan dhalin arruma si fuudhee gartee kiniin fudhadhu siin jau akkana jettee kiniin hin fudhatin akkana jettee kiniin hin fudhatin akkana rakkoo sirra tokkoffaa amrii rabbii khilaaftee amrii jaarsa keetii godhuun sirra hin jiru guusan irratti waan haraam irratti amrii jaarsa keetiin gootu waaxi'u allaha waaxi'u rasuula wa ulul amri minkum je rabbiif qaceelaa rasuulaaf qaceelaa wa ulul amri minkum waaxi'u ulul amri minkum hin jen waaxi'u hin jen ulul amriin ulamaa'i taak ulul amriin mootota gartee islaamaati isaan kana akka gartee rabbii fi rasuulaa qajeeltanitti hin qajeelinaa qajeellumni isaanii qajeelluma gartee rabbii fi rasuulaa irratti karaa rabbii fi rasuulaa irratti yoo deemaa isin hin jaan ulamaa'i teessanii fi ulul amrii teessan ni qajeeltaniif jaarsilleen jaartiilleen jaarsaaf bikkee inni gartee jaarsi amrii rabbii khilaafetti isaa qajeeluun haraami gurrasi calawu tanaafuu kiniin fittiin guurinaa shamarran tokkoffaa haraami lamada gadaamee isaa kee sadaffaa dhukkubee duuti saaxilamtaa afraffaa ilmoo dhabdaa inni sii dhiiseeti tabiraa fuudhaa rakkoon gaaga'amni sirra dhufu hangan qabu lakkooyineetu siin fin tanaafuu gurrasi calawu haasii galtuu jaarsummaan odoo atiin dhalle kiniin fi guuri siin jau kun jaarsaa mitiyu aadaan jiun jaarsaa miti gali bira salaamu alaikum Hello, assalamu alaikum. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه مالجت؟ شيخ قافين كأبا بيتني. إيه ما يته؟ ألو. لين دقيقة. يراكم بالبلاد سنرجع شندن الحمد لله مرة تم سنرجع شيخ بيتني مش أكيد كتب الدنيا في يزد أبيتي. يا. Bakka kun namni kun waan nama kana hin haasa'aa arraba kiyya dadhabee gara rabbii kiyyaa goreetiniin arrabuma kana yoo firraa mura jettee arraba firraa murtee beektanii. Murtee arraba? Mijachiisa. Haaya. Wayyaa dhiiroo. Arraba firraa murtee bakka amma namni biraallee akkana sila micayyoon sunu rabbitti orgortee bara akkanatti bakka. Kara rabbii deebiteetiniin rabbii ofii sodaafuma namaa kanaayyuu hin dubbadhu yoo arraban qabaatiin jedhee ofirraa nama muruuf mokkoru jira beektanii. Ayyee. Kun akkami jechuun sheeka jechuun namni tokko qaama ofii muruun akkami jechuudha. Jazaakillaa khairan jazaa akkasuma naa obsi hin dhaamsini. Obboleeyyan keenya namni gartee haadha alladhii awradanii jee. أنيو عبد الله المسعودي أو أبو بكر الصديق
akkasii arraba isaa qabeeti kana hagartee ibiddanna darbuga ibiddanna oofu jiruu jee dhuga arrabni diimaan keenya kun khatara diimaa jechuun gaaf tokko wallahi diimaa kana wayitaan jiru micoota nyata takkaa yaadan Ameerikaa jirti darasaatii gaafa baaltooksanii ani muwaadaraa irraa godhee muwaadaraa arraba irraa godheetiin isiillee walaloon gadhufte maashaallah nama ajaa'ibaati walaloo baraka ajaa'ibaatti diimaa keenya kana jettee waan hin gaafat isiirraa dhagee irraa barnoota irraa fudhadhe irraa manisoota jirti micoon san amma heerumte jannatii jaanii maqaa isii waan jettee arraba kana jettee odoo gartee ka Ameerikaa jirus jette ka Keeniyaa jirus ka Suudii jirus nooliin barbaadu jette gartee nooliin barbaadu akkanumatti kaachi jirus qawu godhaa jette waan takka malee ka Ameerikaa jirus ka Afrikaa jiru qawu godhaa jette waan takka malee duuba wanni isiin jettu san ilaa amma mataa kana keessa qawu diimaan kun magaaza jette maas dhuga magaaza ajaa'ibaati walaakin immoo haa ta'u isa kana muruun hayyaa namaan arrabsa namaan amadha jettee yoo isa murte maaliin zikrii gootu maaliin quraana qaraata yaa ikhwaanii laala wallaalummaa waan nama gootu waan wallaalummaan tun nama gootu laala diimaan kun dhugaa nu alaake waan dalayne fixen warkaa san shakkiin godhin waan dalaganne hafixu jiru isa kana diimaa kana jechu tanaafuu wanni kun balaa ajaa'ibaati immoo isa muruun dhoorka haraam laa yajuus sigale laa yajuus dhoorkaadha jechu tanaafuu yaa obboleeyyan keenya dubbiin gartee arraba fi muruudha laa yajuus haraami muruun hin ta'u ni kitaa ikhwaanii neetworkii